So les amis, aha rero no kwijabe aho isoko ry'imbaho rya Rael Rirasha ni hafi ya Eglise Vivante yo kwijabe. Rero novuga ati bino bintu birababaje sana ko ni ibintu bishaye ibintu nk'ivyo. Rero ni ikintu kigoye cyane kwakira surtout duhoza abantu babuze ibintu byabo hano hantu tubahoza kuko amasanganya nk'aya arakunda kwibonekeza cyane muri no misi. Mbega ni gute ano masanganya dohagarara? Ni ikintu bakwiye kwiga kugira ano masanganya mbere nk'agabanuka kuri yuko urabona nta gihe kinini giheze mu Cibitoki hahiye mu Kinama n'ahandi hagiye atandukanye. So rero bafashe badoze barashiraho ibintu bigerageza gukinga umuriro cyane kuko hari igihe sometimes hari igihe imiduga ishitebye, hari igihe abazimya bashika batebye ego. So rero nukugerageza kugira ibintu bizimya babishira hafi cyane kubera yuko nk'ubu imodoka irashobora kuba iri ahantu kure kugira iki gashika ibintu byamaze kononekana. Amuko turashimiye cyane ko hano banyarutse bagerageje nubwo hahiye ibintu byinshi nukuri turiyanganishije kwanza babuze ibintu byabo hano hantu kuko baba bashizeho amamiliyoni menshi cyane muri no business kugira imiryango imere neza, abana bakuru bafite kazoza keza, ariko mu mwanya muto ugacusanga ubuzima bwose burasubiye hasi, imitahe igasubira hasi. Ariko dushimira abantu bariko binjira mu assurance nk'abagiye mu assurance ya Jiko, murabona mu Kinama ko bamuhaye amafaranga atari make, n'abandi bagiye binjye mu assurance. Rero kuko izino mpanuka ziba surprise umuntu atabizi, iyo giye muri assurance biragufasha kugira iyo huye n'iki kino kibazo assurance ubwaye kiguha amafaranga. So rero les amis, nukuri ni ibintu bibabaje cyane. Reka turabe ni ibintu byabaye mu gucagu kuno munsi wa Mungu. Turazara abantu benshi muno sabo bajyamaye ko nibabyuka baraza kumenya runa batarabimenya, ariko nukuri ibintu bibabaje. Call me like love promoter, ariko tuyanganisha twese hano ababuze bino bintu kuko n'amafaranga menshi bahombye cyane, bahombye amamiliyoni atari make. So les amis, nizere yuko rero mwabonye video yose. Bino ni ibintu bikunda gushika, amasanganya arakunda kuba, umva ni ibintu musanzwe biba utiteguye ko bishobora kuba. Urashaka gusanga biturutse ku kantu gato gusa kagaturira isoko yose, ahubwo birabye n'izindi nzu hogafatwa. Rero warakwiye kubaho ikintu cozibira hano hantu kugira iyo amasanganya nkaya abaye umuriro ashobora kurandagata n'ahandi hantu. Tubashimira cyane gose abantu mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye, abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu, nukuri Imana ibahezagire, ariko tuyanganisha twese hamwe ababuze bino bintu kuko ni ibintu bibabaje. Ariko twibutsa abantu mwijukire kujya mu assurance kuko assurance iragufasha iyo habaye amasanganya nkaya. Ushobora kutabibona mu mwaka umwe mu myaka ibiri, ariko ugasanga mu mwaka ugira gatatu birabaye. Rero ntimuzoze muri jajara kuko umunsi wa bino bintu biba ntawumenya, ntushobora kuwumenya, ni ibintu biba giturumbuka ego. Sawa, Imana rero bahezagire, ariko nizere yuko mumeze neza. Ariko tuyanganisha abantu ni ibintu bibabaje pe, birababaje kabisa.